Gospodin Milošević je stvorio obavezu Republici Hrvatskoj time što je došao tamo, a kao što ste sami rekli, po svim pokazateljima njegovog ponašanja slavio nije, legitimirao ništa nije. Rekao sam da sam primijetio nijansu kod gospodina Plenkovića. Koju? U iskazu da govori o zločinima nad Srbima potpuno jasno i potpuno jasno formulirano. To je najveći napredak do sada. I ovdje ima desničara koji kažu da je ovo bila komemoracija za Srbe, kao što je to rekao Škoro i odbio doći. I ovdje ima proustaških elemenata koji smatraju da Pupovac vodi hrvatsku politiku, a ne Plenković. Gospodin Pupovac je isto ovako kako smo pričali sada, došao kod mene kad sam bio premijer. Poslao ga je Milanović koji je bio premijer. Sa željom da dođe u Beograd, da uradimo sve ono što gospodin Pupovac sada govori da treba da radimo sa Plenkovićem. Da se prihvate dugo pripremani planovi koji su omogućili integraciju i autonomiju Srbima u Hrvatskoj, za koju sam se sam zalagao godinama. Nije tačno da su Srbi odbili mirovni plan. Evo vam dokumente gde se lepo kaže. Ko bi komemorirao i obilježio stratišta tog nesretnog svijeta koji je ostavljen tajnim, da mi to ne radimo? Ko bi tim nesretnim ljudima pružio prvu pomoć kad su im paljene kuće, kad su im sudili za ratne zločine? Nama je u Hrvatskoj bilo strašno mučno 90. Ja sam do 97. živio tamo. I bilo je jezivo mučno. Dakle, sljedeći korak jeste da se dođe na mjesto stradanja u selo Plavno, gdje je pobijeno 31 osoba za vrijeme i nakon Oluje. Posebno u zaseok toga sela, u zaselok Grubori, gdje je na pravdi Boga ubijeno 6 ljudi od strane pripadnika specijalne policije Hrvatske. To je prvi korak. Drugi korak je da se dođe na još jedno mjesto stradanja i da dođu najviši predstavnici države. A onda nakon toga slijede novi koraci. Slijede koraci da se posveti pažnja i onim datumima i onim sporazumima koje su potpisale Hrvatska i Srbija, koji su doveli do mirne reintegracije istočne Slavonije, koji i mi smatramo da bi trebalo imati značajnije mjesto u obilježavanjima u Hrvatskoj nego što ima.